Hoofnuus vanaand, 'n hoëvlak ondersoek word gelas nadat 'n plek van aanbidding in Durban in duie stort. Amper 250 mense is reeds sedert die begin van die maand op die land se paaie dood. En die Solplaatjie munisipaliteit is min gepla oor onklaar riool pompstasies. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die ALR vir openbare werke en infrastruktuur in KwaZulu-Natal, Martin Meyer, het 'n ondersoek gelas na die ineenstorting van 'n 4-verdieping tempel in Redcliffe in Verulam noord van Durban. Minstens 1 persoon is dood en talle ander is beseer en word in die hospitaal behandel. 'n Voorlopige ondersoek dui daarop dat die tempel gebruik is terwyl 'n struktuur bo-op aangebou is. Die eThekwini Metro beweer dat die konstruksie onwettig was omdat geen planne daarvoor goedgekeur is nie. Die soektog na oorlewendes is intussen tydelik afgelas weens veiligheidsoorwegings. Kommunikasie tussen reddingsspanne en 'n persoon wat nog onder die puin vasgekeer is, het ook skielik opgehou. Our teams on scene have been trying to gain access now to those that are entrapped under the rubble. Sadly, it's been confirmed 1 deceased, one second deceased now as well. The third person that was initially responding to rescuers has now stopped responding, so we are unsure of their status at this point. Een van die oorlewendes het van sy noue ontkoming vertel. I was almost about leaving the site. We do granite work and cupboard work, so we're doing some work in the temple. And I was about to leave, and then I hear something rumbling from the high above levels, and I knew they were doing construction above, so I knew to quickly take cover and run. So we ran into the area of the temple where fortunately we were safe, because if we ran the other direction, we wouldn't be here today. Die ALR vir openbare werke in die provinsie het die beseerdes 'n spoedige herstel toegewens en optrede beloof. We will give all support that we can as a department. We will make our officials, our structural engineers and all of that available if needed, if so requested by eThekwini and by other bodies to help with investigations. And we call on a SWOT investigation to see what has happened here and to ensure that that this never happens again. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sal die ramptoneel na verwagting môre besoek. 5 mense is dood tydens hewige storms in die Nkomazi plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga. 3 mense het verdrink terwyl hulle 'n laagliggende brug probeer oorsteek het. 2 ander is doodgeskok nadat kragpale tydens die storm omgeval het. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers het kospakkies uitgedeel aan gesinne wat geraak word. Die voortgesette swaar neerslae het 'n spoor van vernietiging in 10 nedersettings agtergelaat. Dakke is afgewaai en ander strukture het ineengestort. We send a strong message to our communities to ensure that they don't cross over flooded bridges, and they must also ensure that their children do not play in dams, because every year we experience people who have drowned. This is not what we definitely want to hear during this time of the year. Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om die families te ondersteun. People lost their food, and then the second team was busy loading in Joburg. Today they are here, they brought food parcels, hygiene packs, cleaning materials, coffees and noodles for the victims. Die koste van die skade moet nog beraam word. Minstens 249 mense is reeds sedert die begin van die feestyd op 1 Desember op die land se paaie dood. Dit is volgens die minister van vervoer, Barbara Creecy. Sy tydens 'n interprovinsiale wetstoepassingsoperasie by die Carousel Tolplaza op die N1 Mabane in Limpopo gepraat. Wetstoepassingsagentskappe het landwyd maatreëls ingestel wat op padgebruikers se veiligheid fokus. Meer as 458 padblokkades is gehou sedert die begin van die feestyd met 341.000 voertuie wat gestop is. 42,000 drivers were tested for alcohol. Of these 42,000, unfortunately we had 741 who
who were arrested for drunken driving. An additional 689 drivers, passengers and pedestrians were arrested for various offences, which include speeding, reckless and negligent driving, and jaywalking on a highway. In Mpumalanga het die LER vir openbare werke, paaie en vervoer, Tulasizwe Tomu, beklemtoon dat die provinsie nie dronk bestuur sal duld nie. Don't want anything that has to do with public drinking or driving and drinking. So that is the approach which we have taken. So we are intensifying our campaign from time to time and on daily basis. Meer as 23 padsterftes het verlede maand in die Vrystaat voorgekom. I want to make an clarion call to all the drivers. They must not overtake on a solid line because it's causing head-on-head collision, and it's where it's involved one vehicle can have cause a lot of people died on the same time. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het ook sy padveiligheidsoperasies verskerp. Daar word gefokus op motoriste se gedrag op hoë risiko roetes. Padblokkades en patrollies sal voortdurend op die tuinroete gehou word. Padveiligheidsoperasies sal ook in Gauteng gehou word, al loop die provinsie leeg gedurende die feesseisoen. There was a successful rollout of the new automatic dispatching unit, which has drastically improved the response times, coordination and public access by consolidating all emergency numbers. The EMS is also on high alert across all 7 regions. Landwyd word motoriste gemaan om 'n goeie volgafstand te hou, genoeg te rus tydens die reis en die padreëls en spoedbeperkings na te kom. Die grensbestuursowerheid gaan die Ethiopiese lugdiens beboet nadat burgers van Ethiopië en Bangladesh op die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park aangekom het. Daar word vermoed dat 30 mense by mensenhandelbedrywighede betrokke is. Die 14 Ethiopiese burgers en 16 van Bangladesh het op vlugte van Ethiopia Air in Suid-Afrika aangekom en het vervalste visums by hulle gehad. Die lugdiens moet 'n boete van R15.000 betaal vir elke passasier op die vlug na Suid-Afrika en nog R15.000 vir hulle terugvlug. Die redes waarom hulle na Suid-Afrika gebring is, word ondersoek. The investigations are still ongoing now to look at whether there was consent in them traveling in the country. We have 5 males that were in the first group of the Ethiopians, and we have 9 females. So, and in terms of investigations, we are now determining what was happening. But in the meantime, we need to process them, take their fingerprints, and ensure that once everything is concluded, they must be sent back to the place of origin. And you must know that the airline that brought them here, which is Ethiopian Airline, is responsible for transporting them back. But we are not only allowing that, we are fining that airline 15,000 per traveler. This is together with the Bangladeshis, the 16 Bangladeshis that arrived here with fraudulent visas. So they will all be deported once all the processes have been concluded. Die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel in die Timothy Omotoso saak is in die Hooggeregshof in Gqeberha tersyde gestel. Die omstrede pastoor en sy medebeskuldigdes, Lusanda Sulani en Zukiswa Sito, is in April na 'n verhoor van 8 jaar vrygespreek. Die aanklagte teen hulle het seksuele aanranding, mensenhandel en rampokkery ingesluit. Regter Irma Skuman het aangevoer dat die staat versuim het om sy saak bo redelike twyfel te bewys en het die NVG se hantering van die saak gekritiseer. Die staat hou vol dat Skuman 'n fout gemaak het toe sy die 3 onskuldig bevind het. Die NVG sê hy oorweeg nou om sy aansoek na die appelhof te neem. In the case of the state versus Omotoso and 2 others, I'm just going to read the order. The application to have the 6 questions of law is dismissed. I hand down the judgment. Duisende inwoners van Kimberley verduur jare lank al die ondraaglike stank van riooldreine wat bykans daagliks oorloop.
Dit word veroorsaak deur rioolpompstasies in die Solplaatjie munisipaliteit wat gereeld die gees gee. Die stad se rioolprobleme is by verskeie hoofstuk 9 instellings aangemeld, maar tot dusver was daar geen optrede nie. Miljoene liter ongesuiwerde riool vloei deur die veld en laagliggende gebiede in Kimberley. In sommige woongebiede is die stank en rioolvuil onuithoudbaar. Ondanks opdragte van die Noord-Kaapse regering om die probleem te takel, versuim die Solplaatjie munisipaliteit steeds om daadwerklik op te tree. Kimberley inwoners Renier Meyer en Henny Venter woon langs die Kates Glen rioolpompstasie. Die pompstasie is een van vele in die stad wat gereeld onklaar raak. Wat dit regtig waar ongerieflik maak, veral as ons gaste ook kry en as ons kos maak, want ons kom by sit fisies by die drein waar dit oorloop. Jy kan nie buite jou huis enige funksies hê, braai of wat jy wil nie as gevolg van die reuk. Die Noord-Kaapse Sakekamer meen die Solplaatjie munisipaliteit sloer en het nie respek vir gemeenskappe nie. We as business are sick and tired of hearing the vehicles are broken, nobody's on standby, the pumps are this or the pumps are that, or it's been vandalized. So what's been done about it? Agter my is Kamfersdam hier so in Kimberley. Dit was eens 'n groot trekpleister vir flaminke, maar die voëls is nou almal in die jongste tyd weg. Die Solplaatjie munisipaliteit sê hulle probeer al bes om die probleem en ander in Kimberley op te los en hulle blameer ook vandalisme daarvoor. The challenge that we do find is exactly like you've seen, the kind of, and now today as I'm talking to you, in the area, just adjacent area, there is Old Greenpoint, where the pump station 1 has been vandalized this morning. And what we are doing on the other end, where you've seen the excavators, there it's the case of a vandalized asbestos pipe. So all of this is where we really need to mobilize society to come on board and understand that municipal infrastructure is actually their asset. Intussen het inwoners van Kimberley geen keuse nie as om met die stank en gemors saam te leef, totdat daar daadwerklik opgetree word. Keith Suister, SAK nuus, Kimberley in die Noord-Kaap. Nou na die buiteland. Thailand se eerste minister Anutin Charnvirakul het die land se parlement ontbind en 'n vervroegde verkiesing vir volgende jaar aangekondig. Dit te midde van toenemende konflik op die grens met Kambodja. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen vir hernuide vredespogings gevra en gesê hy sal met die lande se leiers praat. Die parlement is maande vroeër ontbind as wat verwag is. Die eerste minister sê die mag moet aan die landsburgers teruggegee word. Die eerste minister het gesê dat die burgery vir hom gestem het, maar hom nou nie meer ondersteun nie. Hy doen wat die landsburgers nou van hom vra. Trump het in Julie as bemiddelaar opgetree waarna die twee lande 'n skietstaking bereik het. Hy is oortuig daarvan dat dit weer gedoen kan word. We've solved 8 wars. Think of it, 8 wars have been solved. Although Thailand and Cambodia, I think I'm going to have to make a couple of phone calls on Thailand, but we'll get that one back on track. Meer as 190,000 burgerlikes is haweloos sedert die jongste gevegte vroeër die maand begin het. Vlugtelingkampe in albei lande is oorweldig en het 'n tekort aan noodhulpmiddele. Ons het nog plaaslike nuus net hierna, bly gerus ingeskakel. Die Lughawe-maatskappy van Suid-Afrika of AXA het die versekering gegee dat hy gereed is vir die toename in passasiers oor die feestyd. AXA se bestuurshoof Mpumi Mpofu sê sowat 11,6 miljoen passasiers het die afgelope jaar deur lughawens se vertreksale beweeg. Dit is 1,5 miljoen meer mense as verlede jaar. Mpofu sê maatreëls is ingestel om te verseker dat bedrywighede nie ontwrig word te midde van 'n toename in reisigers nie. Sy het verwys na uitdagings vroeër vanjaar by die Lugverkeer Navigasiediens of ATNS. ATNS has indicated quite clearly that they are almost at the tail end of resolving all of their challenges. Particularly the issue of outstanding procedures has seen that really almost covered altogether. The real issue that impacts
us generally is if procedures have not been reviewed in a particular airport and then you have bad weather, effectively the aircraft just will not land because they are not allowed to land when the procedure is outdated because it doesn't inform them in terms of how they should navigate the landing. Volgens Mpofu het AXA 10 van sy 11 prestasieteikens behaal. Dit sluit in finansiële volhoubaarheid. Aeronautical revenue, we missed that target by achieving 4.061 billion as opposed to the target of 4.122 billion that we had set for ourselves. And that shortfall in aeronautical is directly related to some of the disruptions we had on the international side. Mpofu het joernaliste ook op hoogte gebring oor die ontslag van 2 senior bestuurders nadat 'n interne tugproses afgehandel is. Beesboere in Limpopo is angstig na back-and-close in die provinsie uitgebreek het. 4 gevalle is tot dusver in die Wembe, Blouberg en Waterberg gebiede aangemeld. Gevalle van back-and-close is vroeër bevestig in Gauteng, Noordwes en die Vrystaat. KwaZulu-Natal is egter die hardste getref met meer as 200 gevalle wat aangemeld is. Alhoewel slegs 4 gevalle in Limpopo bevestig is, meen boere die siekte kan hulle finansiëel knou. Vleisverkope styg gewoonlik gedurende die feestyd met gesinne wat vleis in groot hoeveelhede koop. Whenever we have foot and mouth disease, then it means people will not buy our products thinking that we are in an area where it's very much risky. So all in all, the moment it's mentioned, then we realize this could affect us seriously because it's December for us as farmers and for the customers. Volgens Matidi het hulle die gevalle vinnig opgespoor en aangemeld danksy hulle vorige ervaring met back-and-close. The moment we've had it, because it's just we've just recently been informed, what we do is that luckily most of the livestock farmers knows this type of disease, and we know that the moment you identify it, you must report it immediately before it spread more further. Verskeie landbouunies onder die vaandel van Agri Limpopo sê alles moontlik moet gedoen word om te voorkom dat die siekte verder versprei. There has been 2 confirmed FMD cases in the Waterberg district, 1 confirmed case in the Wembe district, and 1 confirmed case in the All Days area. Now, these incursions place enormous pressure on all livestock farmers and rural communities. And Limpopo cannot afford another FMD outbreak. So therefore, immediate preventative action is essential. Die Nasionale Departement van Landbou het vroeër onderneem om met 'n nasionale inentingsveldtog te begin om die siekte te bekamp. Nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Net hierna, Bafana Bafana fokus steeds op die Afrika Nasiesbeker toernooi, ondanks woelinge rondom die afrigter Hugo Broos. Bly by ons. En dis dan al van ons vanaand. Ons is môre aand om 6:15 terug op SABC 2. Dankie vir die saamkyk. Totsiens.